abusuafo eye papa abusua penny to park me kan say abusua penny emra wo ko UTV no o de nsem bi tudwa emra o sha say o de tudwa o chechire say bosia o ko giye wo giye say o de ye na wotweda no ene hada lumba na wotweda no na o sha say wo chechire mu ape no wo kire say kumcha chakura ka kire ni say say sika na o so ko pe bosia na won fa sika mo mfa nye na wo wi awate na abusua penny say sika na de ye nya ne sa ne bi kura ni won wakofa e de aye ho apena chese eye papa Shee e crash abusua penny say krim o crash in straightforward ka chen say abusua ye nya nkwa na okopa abusua no ye nyina na ekopa abusua no abusua for transe na hit na papa Shee de hit ho ne MC e bo nyina no hwe e na etwa gu hwe woni so ade ye ni nti ne ye e na nya ye nso a obi amfa me nkokot abusua panyini me kopa sebi busia kakra ba ye na me nya amfa so no so no man kasem na makopa busia banti me tiska sei adana me sofu tim cha say me fam sika nye na ya akire ne mate me tin say nye iska ne bi ni won wa kofa ye busia pe ne ye nyina ne ko jiji iska nyongwa na kopa busia na boji ekura say ba ye ko mama ho ye ko ba o mi say de o kan no say de o kan na ko o mu bua ye so appreciate them I don't know American no me say ko ji bu bia ma say o so ne ko ji bu so tre na ha say takashina mfanya bu tre embacho please onya please don't point at calm down. You gotta be respect, okay? Yeah. Calm down. You gotta be respect. Are you host? Yeah. Are you host? Yeah. Calm down. Are you host, please? Are you host? Are you soft? Are you host? Am I talking to you, please? Be disciplined. Papa Shee, discipline. Damn, Papa. I'm talking to you. Suffer. Papa Shee. Yeah, why you jumping in place? Ngwaje bosiano abitiano abitiano na sheda nya se ye konya na dia we yes mama Shee so for say dia we enye wo na wo floor aha mini problem me pacho who kasa no da one bem uso bemu one or bemu big it because me can so for tobo na so for tobo clear the and go for me na man yesika ba o mi ma 100,000 so for nya sika ka so wo me na look it on our body for mani it so for mani wie adi na utu ani agumi so di ai that do to na wie some no can ko please my papa Shee dey appreciate them say go for be buale for no one na body sika so kata na je nwura no I'm not so what you say me can go na cho so say there o ya sa ma mama kan cho so da ya start adwuma no so da pa chomba so for me so we need die manda kwan mane kasa owia mema kwan ma wa ba be chire mesrew so say ya mo bosi amame nche o man kasi ya mo bosi me pa cho ne me na pa cho yenko yes start no yes start enko udi ya ko week no bosi na o say ya mo no me ko pair bosi 400 Ghana cedis 400,000 ena yiti LCD 200 ebeka ekoye 600 no ena rounds na wo ka no ye nyina ye komo omoboaboa ye enu sika wo bedwen ka se ye mobosia se ye boy ewie ye te sika no komo anipa kroro ana wa hu na so man kobo bosia eboa ye me tie me that's why mobosia me say wa man obi ahu se wo na kobo bosia be ye so no de busia na no me problem tie Oti ngofo boa ye na me so me ko bo bosia bebefe ni ada o mo ase elugu se na go pay iska ni didi o pe bia na uyiye no go iska enu ango mu ko iska mko ni aloki no bisanze me go na aloku sika oni lawyers no go lawyers ye wie court o mo fa ye achi o mo check bank ye dia to the board out sofo
Suffer. Only doctor, only lawyers now go and have the answer about this. Your course about going now and local. It's so it is so for we get to be sour step. Da yen ka now what the so be say program now what the injection da yen ka what is your major problem? You are here to explain yourself. What is your mama wakoma no obi saw yeah na oyi says enra who are you? Who are you? I'm a dangerous papa. Who are you? Stop with that. Suffer. Me pacho. Aha. Let me put this on record. Obian na. Where would you go? Oh yeah. Your behavior shows. Me pacho. Yeah. Yes. Suffer. Obian me pacho suffer. Waiting Mama Akosua Serwaa. Go and check all your programs. Go and check. Bias programs. Any person now mom to be kind of prayer. You are bias. You are bias. You are bias. I'm putting it to you. The first time I'm on the program. They watching Ghana. We are watching your dance. I saw your ban meeting. I want to call you. Are you banting? I don't you only have to telling us. Say you be watching us. Yes, the show doesn't belong to you. I'm not saying the show doesn't belong to me. You have to be fair in your program. We are doing. You have to be fair. In any case, you have to be fair. And the grade of me Ghana. And the grade there. Who you say if an family member? Yes. Are you from the family? I am representing Akosua Bimpoma. Are you a family member? Are you a blood? Of course, yes. You are situation. Because for once. What is the truth? A truth. Tell us the truth. A truth. You think what is the truth? You think you're yes, of course. You are funny. Abusuafo anso hɔ no mo apɛ na yebusa papa Shee ne abusua pani sesesi na yie no 13th ana sɛ next year asɛm na March asɛm na kan ana papa Shee agigina mu sɛ omudo mu hɔ no mo a sɛ proposal date ye propose mu a wo so mo kwata so mo siesie mo asɛm nwie na so mo siesie were bibia to mu na so mo tuma fa 13th na ye adwuma ne ko mafa 13th ndi ɛdɛ ede aye asie papa no ye lumba ana papa Shee kire se omotiwa no hu ansa abusua pani akwa si billboard gidigidi ene o se ne maame ni nua ba Akosua Bempoma ene ne omo aka ofa ya pokumo se omo mpre ene mo so kosi omo so billboard abusua toa so video ne bra me se izo easy aye se kikim but abusua pani ti obisa ne kan no o se na nadade so ba na o da ne se onko big board okay wote me pacho o se won na se kokko big una ko no se na na mi se o kasa me gina ha eye ne wo hwehwe me pacho ti mi any problem bia eye no tie
Emma so 13 ma me enka wasem ncho de nti Emma so me be kan wasem a kiro se big board on yen say sika no but o mutemi ye nyina me ne abusuafo ni nyina ye kona na dade ye so aba o sister Akosua bempoma abusuafo be 90% kwen enom ka say abusuapani be ba o ye kwotwe no asa dade no na audio no eliki aba bonten nti ye kwa abusuapani ama ye kwa ne ye nantese dade na Roman father ba obi na ye nua Collins eba obi woni eni wo twa photo group picture no ene e de to equal letter na letter ni mu nsam ne se na na ye pamo chew 13 funa mo de ma ye no ye sra mu bebre kwa person panimfo na ye de betumo no mu se lumba mani bi e tire exams na de obetwe last one obewie 26 of February okay ne last born obewie 26 of February okay na faces ne baba ko Canada Darren ono so ne passport awu enti abusuafo na o ma fe aka chere na ye meeting ba abusuapani ni ho ya koda de so bonjimi ama ya ene ko ka che na de so aba ene ya see face autopsy no enam se e wo court ni nti no ya ni transition for kuro ya na wo court enti enyi court na undimi ko autopsy gese mu wie court adwuma no pa cho what because de be court bisane mpo na 4:30 na bi asa kola ekusi no nzu bia on lawyers ini be bi o mo kode but e be bi na late enti e wie court no a na o makwa autopsy no ena face so ye chance ye no ye co presidency no President Mama no ni ho and also to coordinate ja ye nua Deborah so the na Deborah ka say said the daddy lumba ba be ye adwuma Ghana president the interest omo be boa na nko ma hye nanimunyam for ye can say state burial tie ma so me ye pa o enti ye no so no ye nko gi mu aye e president wo say de na be ye so the enti ye no so e wo eno bi ye adwuma ma menyi e na face so say nko ma ikodi ye eno so ye adwuma abusia pani ani di kwa so and I'm saying, so as you cobo yura, what take Akosua amane, near cobo in Suta in amane, near cobo Pacoso in amane. Okay. Now in Chemun and say, Minia Bacosias, Brempoma catch me say, elder, Wakantam, Eddie Tobacco so anywhere. It's one in Tamo, and the intending of Lumba, Nina Nana, or Yaya Kono, me Pachoti, ye Nantis Yana Misrono, and to name the Yaya on a cheap. Because you come meeting now me pese me bisa mpacho me ba da se eye to fia why na she date bisa abusuafo nyina na modwene ho na mo she date nya abusuapani go ana tie mame ka samba ko mame kama hwe mame chema de enipa bebre kwa eyisu yewura ote kokoso na asetu amede no bo atadwe ate dende enipa bebre eyisu ni din terie na setu on she date ema obi ye mame chire omu ene se ye to ofia abusua ni nyina mo dwene ho a na mo de akoto yewura anim na wa bless mo pachotemie na yewura tu kwan tina na dade so aba ye ko kan ye nantese no kse papa asemo ye de new to me nti monko na sama hene ho na monko kan kire no ye wu date for front yes date for front 13th ni de na emwa meba 13th ni de munyina mu G2 mu baby de ni ma me na ma je me say oyina je date 13 na be pass mini problem date na o kan na ma so na ma so kire mu ka je abusu abayini oh eno obi abusu abagina wona o ya to asa me pa cho ma mi cha de na wo kire mo ko se o mu date 13 no na me mini ho mo de next time you tell say o ka 14 e better to on you see so ya say na me mini ho nti na na dade so aba na ka che ye nyina say o fe na sama hene nti enko na sama hene wona ye ni abusia ni nyina za akọ abusia pani abusia ben o ko be sofo ma na be je ye ji ye na sama hene mami mo amane ya ko to na sama hene morning akasa and was papa me too kwa remember 29 me say me remember 28 suffer pajo me too na ya za de bwa meeting na se busia pen ka on ye be sie na me ni wa wo betumi akọ onye ne ho mpacho me ba se ebusia pen ka ho ne ye be sie ye papa lumba yes okay se dia wo ka ebusia pen ya she date se 13 December onye ni bo na she date na ma me say date sa na ko say continue ani okoti di bia no omo na na mane champion crate you sing the tiemie don't tie me mami kasem no mami kan krenjo wo se yenko sama ene wo mami apasi ko sama ene wa onim yakona na sama ene obi jabani nim ko sama ene wo na because odwane na o record no enje ko ni fi o ma ho me dwane wan okay me dwane wan yakona na dade so ba wa ma bisa yakona eno ani ye ni ho afeni wa ko sofo
Sofo. Yes. Na wo ye busiani. Da nyabote. Nye busiani. You need look back picture ba ko kire me. Sofo. You need a picture one picture me. Sofo. Picture me gaza for 20 years about we have be fa yi. Sofo. O ga say ni ben go. Who needs to go physical? Da. I am blessed by God grace. Go physical. I don't need money. I give money to people. Sofo papa. I have Jesus. Who needs to have Jesus? I have Jesus. Sofo. Do you sumya? Sofo. Yes. Sofo kum chacha. I stand by the truth. Da. Relax. Sana sama yin say two for by yin enko. Omo ambushi ye e o manhia. Sofo. Omo ambushi ye omo yiso two for. Omo yiso na na de ye. Oyin bi na je ye. Ase memetam. Metam na fi omo frɛ sie mra manhia na na so odumfo so yin. Abusiafo anso hwa o kyese ansa anso hwa na emise ena host no empress gift ene abusiapani na kum chacha ena MC ayebo ano emise no munim se papa si no nkwa na wo ba na wo mre no munim se papa si be yedin omutimi nkasa na obi evangelist ene omutimi nkasa obi o evangelist kasa o se ba kokora o ma kasa jiwo munsem wo host no say sofo ade wonsem o se wo Germany pane kana sem o kasi point no ato wa asem so sofo no fa so bi ene so abusia mbese anso no ma yensa to aso biu na me say ampa ye bebi abusia se mbidi ka kan se anso no ma daaro e ho na me say obi message ba ye asande ma ye empress gift host ni se wo pese nipa ni musa papa si se abusia no da drum abusia Charles Kodefo so abusia e ko na abusia no wo ye die wo abusia nim wo ka abusia no wana so wo ka abusia no yentie mu aye nkyire mu ene boambo okokọ so ho no yensa nto asomra na yentie ai mo da za mu visa papa shi nkwandi betwa no so wo boada yenko tie sesi a wo ka wo bo Akosua Abempama wo bo se obi su bi sam sesi ese mi bisa wo se wo ye nwan ya wo abusia ka che ni pa cross me ni nipa na we Charles Kodefo su oye wo blood tie mi ni obe fa me se ni nia tie mi ye itanya wo blood tie mi onye me blood tie mi ye yonko bi sinia lumba mo tin nkan Ghana ha no ibi me na mi to bi kwepa obi bi tie wo fa ni Charles me ye more than busiani oh yes me ma me fa me se ba Akosua Abempama fa me se nia fosina fosu fa me se nia mi fa me ka ba tie mi ye mi janse ka me ye crusade e na fosi fa ni phone se osofo papa ena mse wani wo se akosa sana no mo frani akosa me o na waba mani agime so be se me no kasa mse di asem o se bra need to be rescued tie me ye asem of mo fe for timi sa suppose me nya ni na me cho position me wo bibia mu no no bibia chance ye bia me na me hwe ye man ni properties na me is my brother I love him me pacho if you be some me you I'll show you my position nkofo question o mu bi no problem intimate show wo ye adamfo no abe ye nua adamfo nua ye nyina ye secherefo mi fi asante man poku ma bembe ni neto ni mfra bi na busuam ba obefa me se ni nua and I treat him as a brother. He care about me, I care about him, I care about his wife, I care about his children. It's best friend best friend me na me kasama busuam ni se he say so no ye mouthpiece for me na me kasama of ya poku Akosua Abempama mama Georgina but busuam wo peyin da busuam peyin ni ene wona busuam ni nyina atwe ma nso ono obi antwe ma mana ka che obi ko gina court onu ko jina mama chetu mo me da chere wase mama chere wase tie me gada mu na me hu se mo ye program ena me hu se mo de ade abebo mu TV so I cry ena me say Akosua Serwaa fosu ye didin ba eyiye brochure no so na ya favor na I was crying oh bisa no se man fe na bisa no se man fe busia pani ala dwuna bisa no me na o ni me ka say do say oh dan pacho me na me ba wo pacho me na me ba mbacho ye ena me say na me ebusia so wo ne me ka so ana no me sister Serwaa sa me sister Serwaa sa ena o say de me hu say papa wakoka Serwaa na me go ka na otie me no be Charles side na de na e course no nti na ese me bom pa ye ma o mu nyina biso no abusia pani se me ye biso ni o keka no mo ha ono wan fa me se me ma me ye committee member pacho ti re ye abusia pani mu bisa na how many times wan fa me se me make committee na me se abusia da bi me bom pa ye a support no na advice bia na se bi kwa na mu ni me ba Charles na me ni mu a dada no a mu bisa me I'll help you I'm not doing for nothing bisa no de mo ye ni de course ba bi course la se mu na me ka ho bi me ja me tem me bi bia na me boa but echia
ne bia ma first ebusua ha mo me nye ne se wa de ni se ye ne rough because bra Charles ye ne na no o se se wo ta no a let us all turn ayemo was it so on benantia Akosua Serwaa don't go that side because the infancy of a career somebody who help him so what you say the do be the opportunity uko ka Serwaa no aka Charles akoma so what you say enti na won to me ma o se makra mo no ti ase won ka fa Serwaa okay ubon go fo nyina di o se ase Akosua Serwaa de mo ma mo we infinity da obi di da so no the stamp so that forever and ever because ni career sister they don't know mama Serwaa onye ni paboni for say the omu penti no and as Serwaa na dey say bi abusia pani odo buri court letter na mo twere man say we divorcee ye jana wa letter no mo twere man enne ma mo court say court we so me say kwaje jame etina wo so ma say me kwaje man ba jinko so mo da so ware a na jema fo so mo da so ware na we dey court tu na ko jema me na me call okay we chantro na bubo nsira me da say so for papa Shee me ya ne ya dey so nse so for ebe mu so for me ya kan no kre kasa bacho o kasa wambe o de me oba mu ba ko abusiafo anso bi ka kasa anso hono ma ho na eye empress gift ebusa eye papa Shee say judgment enya ba say ese odoburoni ni mama Akosua Serwaa omienu nyina nye kuna no because no hwemu yi a omu chese omu nyina ya ware wo mo ewo ya mamre mu wati ase ye enye nkrata so saa no beso mu kire nti omienu nyina nye kuna ana papa Shee so mu ro mo ntia ase papa Shee ye mama Akosua Bempoma ofaya poku ana mama Akosua Serwaa ene wona e ka ho nyina so mu ro mo ntia ase enti no omu kwa appeal enti eye empress busa ne sendi za appeal na mo ko no years dey through 13th enti be den na sabio matima kwa appeal na ma nkurumdi aba ma mo ti ne ko so me pese me bi sa o say judgment na bewi se sia no ye see ye maame ene odobroni enko no mko yekuna se sia na mo kwa appeal no date no so ye 13th of December ye nti kwa appeal ni se sia wo send ye besi sa ye wo ko ni aye no takra me ni se umi Akosua Bempoma se ye na ma so 13 nti no de comment hia no ti me ka saba umi Akosua Bempoma wala Charles ko be fosu dade ni mbadi na chie ni ofa Charles ofa ni ofa ya poku o se ye no ma so ni ma me comfort Jenfi on e dia me se achi o se ye no ma so ni nana e kan se ni nana efi aduma o se ye no ma so 84 years me se me boba me lanom me se me boba den Derek no me se me boba Pastor Samenom ohima no ti e ka so ma jo ebusuafo no omu nyina no eye lumba no ni toto mu chodi ti abusua bia e baako but esi bia bia siwa ebi awe mini akum ne ma me ma 6 mini aya ne ma me ma 4 ebi awula ne ma me ma 5 na me so ma me ma 3 ti ni ye me ma me ba na ewu eno je se kum ne ya ne we enye bi nia ye abusua but ye kum ntini ma hye entum me ma me ma no so because ne ma me ma wu a ye nia no but ye ni say to me no abusua pani de abusua no for abusua ni nyina tie me ba abusua pani ni to me ewo wo nyina so tie me sure ye ka abusua pani betija otumvo achire tie me ye abusua pani ye na to abusua ni nyina no e ma na wo fie no e ma na wo fie ma na fo ma no any take a decision na dia beto abusua pani anim say cabinet ye dia president say ni eni adwene na fa stamp bi zo na se be fo aye so omo bo achidom enye so ye abusua pani ntia de obeka na obi nka de enya ne sa wo abusua pani a wo ni abusua ni nyina wo na oda no ba we ma me mawu we want me yo mo yetimi ka so won ko po musika wo ma ni yetimi ka so abusua pani be sin won ko po musika ebi na we be tin ka me ko jibosin aba so that say na abusua pani o kana se won ni numba nkaza for 20 years ada na chance we about the fan na year we ka ada na oba fan na year we ka we sama sana make so many problems o abusua many problem we abusua me cheche mu se numba ni da ono woni ni pa ni nkasa kwa na 20 years na wo ba ba je eyi chenkwantan nabi sofo yes sofo me ba please bajo we are not talking to you me pacho please sofo
Suffer mpachi. Tiene. What is your baby na me? That's why go be Akosua Serwaa. Suffer. This FM Akosua Serwaa bisa tell me man go to go. Suffer. Kaza chairman. Kaza ngasa. Please. Suffer. You don't do things. Yes, suffer. Catch again some more. See, oh, see me and the show. Me so nyabo. Show na obi ase ni ya show. Oh, nyabo tre. Papa, ye be chichi. Musio. Chichi mutini ya ha. Michelle. Kasa. Kumchacha se ni musio kaka fapashi ni musio. Wa hu se hit na ekosora no tiri. Na no wuni mi se papasi ba oba no mi se oba ba yemre o. 1,000. Ewiase wa ho. Ewiase. Onipa bia wate asase no. Ye wadamfo bo wituma save. Ade a papasi aye no ho. Minim se papasi nye busuani. Sebe. Wowo ema Akosua afa. Ono ogina mu mama Akosua be ma Akosua nim kasa. Mama Akosua Serwaa onim kasa. Ofo ya poku nim kasa. Mama Akosua be mpoma nim kasa. Fosina foso onim kasa. Enti papa si na kanya abusua pa side kaka lumba ni anamsa wo kanya wo kaka wo. Ewia so bia so onya adamfo bi se papa si. Se edu de dia obeko ta wochi. Minim se obi be ka na obi ni menya adwen wo asem e kan ho. Se papa si nye busuani ntinya de wo konfa so obi ani so. Meti wo kana se wadwen kire no me so ma adwen kire na me de. Busuafo emse anso wo no mo a na eye Akosua pani e kire asem mu kakra efa eye sebe letter sem ho e baaye lumba letter bi e be mama Akosua Serwaa letter bi o kire de baaye bi di lumba lawyers wo bi honom before so obefi mu afa lawyer foforo no e no mo so de baa se eye mama Akosua kire letter se ni se de baaye ti Akosua pani e bom nkire mu won kire kwan fa so letter ni free o edipa lawyer foforo be di ono no lawyer fo a ye da lumba lawyers fo ho mu di asem ma no ye ayi lawyers yo mudi asema Akosua Buroni ni eye usapani ha ntientie eye usapani so nkire mu a wode maaye me se agoro no asode asone ha tie je me chen me ba be hu fati we ni mu no kra no mo se lawyer bi wo dada okay wo ye daddy number lawyer okay onu na sister Akosua Serwaa e chiro sa akrata no ma no se o demanding niema bi edan any properties bi ni nsase na afa so mo krata bi o mesan okay so wa mesan a 10 days no so lawyer na true me say 10 days no so dey na chesa wa sa krata no wa agree for that okay because o mo di ayi bi to ho okay cross bi to ho enti sa letters no time no so no na chesa wa agree so wa ja wale na wo saa mo lawyer dada no lawyer dada no nti lawyer dada no pacho lawyer dada no e na epushi ama foforo say de wo honi iti ana me mbeda me ka no bibia so wo mo kan lumba na e kasa no na ese mimi ko jino say busu ape nti me na me kasa okay ba fe de what ase na je say asem bia ono ka no o mo kama me mimi jino say lumba na pacho mo brief you no omu state say eniema na mama Akosua na odima de ma no eno no ye ko lumba amfa ama no okay lumba amfa sa eniema na ama no okay timi kura na me bi say na sa atande ngo nim so nko jama de anka wo san ase de ma no no mu mpo mo ko san akotwa wale mu kura wa ango no e de ko jina ko san nti wa amfa ama no according to letter wa amfa ama no okay enti no still na me de mi tu o mo fo say omunyai ni anya baako na so de ma wo so amfa ma wo sa ne ma we no no ebi a ye kan ye to ebo ase kan ebi ko ampa wa hwe na will mu se fa na wo kan sei ebi a modi ye ko ne ba mo ko ne kura modi abehye kuna emwa nti munyai na mu siesi asem no so na ka ugina peace nti omri ko court nso aye ko ye nyame boai Emma judge no catches o hwa asem go kura de kamu ko siesie ne fie yet said they are kan na kamu ko siesie ne fie edimi kura de mu ko siesie ne fie a ye ko ohini santehini nkoso ohini o se de ho no na sama hene se ho de enka ko du ahemfie de enka bibia be ye boko
ya ka asem nananom do so o ma ka o mo ntiase na se wania bi elder ono kwa de na nkana koma abafom kakra ke bi obeti asem na me asolve no ho a adabo aiti me hwenwa nanka Mr. Dinua nanka obejo na wa na ye wie no ana papa shi ya lumbani ene sister baako Akosua Serwaa adamfo na ko fa ntoko ibae ono krokro ano ono ne papa shi asema ba nyina omu mienu eko fa nanan edene ko wura adem nana ngoso yin nana so otufo ngoso yin ye betimi akofa ye wie ye no nya abotre megwa wi ameya no ona ya so ase hin ona ya so ase hin wie na ya ka wie no na papa shi ene maame no emma no sign omo frɛ no odo mu ko wura ne dem ho to odo mu ko wura dem ho no o che kakra na wa abonten na me wa abonten say de ne ye ka asema e person mu jai ni ye de so de kan na wo stand me de me ye bibia mu nyai peace okay papa si ni mami ekoye akogina wa na o ka je se opreso am yesi asem no ha na se because o mu sesi ni se nko mbesie ndi se de na me ka so mu ni nko yekuna nanka entwa no no ahu na ne yese omo once we are say ni ye hu ni ama de omo ye papa si ni mami ni ohine no eko wura dem ho baba be 20-30 minutes no mu mai papa si ase papa ya dwene wa se na dwene sa ade ne de won pene ne empene china sanse wa pene ya omo koje claim o Germany oh I said mama ti ye no kure insurance claim so for na kan so for na omo kan so for na kan okay o si insurance claim o ka kire nana no e be ka say ori a wo be yi so for mama here okay kasa so da kasa Pentecost and was say the papa she is so akani nti yenye na maame no ono nkwan ko yekuna no na nte saa insurance no ne nsanka am say insurance ne nsanka papa she we so we dey say nti ase munyai omto mnyanti omo kasa in fact na nanafo no papa dem say wunim nanafo no kra mo chem no mbuafu omoto no mbuafu no mkaze buchapa ni sorry for mo fo masam nko say ya no mkache no mbuafu pa no so mo sorry for masam nko ka kire judge say ni aka nti papa chi so onfre de obeye no ono anyam adena mpayfo sana ohene no kae ayimfo no doso adena mwaba na mpayfo atenase ni aka asema 4 hours kwa wo wonte ase na muko meeting na eye busuafo na ko meeting na papa ye kwa nke ye busu mama nke ye kwa busuafo na eko na so papa shi abusuafo say the evangelist papa shi ye ko commercial break ye ba ye ni abusuafo me say asem